E pa, dragi rođaci, prijatelji, braće i sestre, kako je to lepo vidjeti vas uvek, još i ovog 23. januara, kao i uvek mi dolazimo kao porodica, nas nekolicina, neko bi reći odabranih. Mi smo odabrali istinu, mi smo odabrali istorijske činjenice, mi ovdje stojimo ovdje na autentičnom mjestu stradanja, stojimo tu gdje su naše drage sugrađane, sunarodnike pobacali pod led. Došli smo opet istom trasom kuda su ti sada sveti mučenici bili terani ovdje na štrand i kao veliko postignuće ove godine, bar meni, a verujem i vama, činjenica jeste da su svi naši rođaci ovdje bačeni pod led sada priznati od Srpske pravoslavne crkve kao sveti mučenici. Oni su u jevrejskom verovanju, čisto da vas podsjetim, svi ljudi koji su ubijeni na osnovu svoje nacionalnosti se već tretiraju kao mučenici, a Srpska pravoslavna crkva je, čini mi se, u februaru prošle godine zvanično kanonizovala ove naše žrtve kao mučenike. Doduše, u pravoslavnim crkvama u Žablju, sjećam se, u Loku, bilo je tih fresaka sa slikama tih mučenika, ali do sada oni nisu ovako zvanično i na vrlo visokom nivou priznati kao mučenici. Sada to jesu i meni je jako drago, ovih sam danas razmišljao kako je tetka. Mi imamo i živu mučenicu među nama, gospođu Emu Merej, koji stoje među nama, koja je preživjela taj pogrom. Ona je mnogo toga ispreživljavala u svom životu, ali njena tetka koja je ubijena zato što je svog verenika probala da spasi, bila je Nemica, Apolonija Laubert je među tim mučenicima. Moj rođak Vladan Latić, koga sam ja našao u mađarskom popisu, nisam ga našao nigde drugde i on je sada mučenik. Ovdje nekoliko nas iz familije porodice Lazarević, brojne porodice, tu je bilo 6 braća i sestara i 7. majka Aleksandra rođena Tiosaljević, koji su iz ulice Cara Uroša, koji je taj isti kepiro, to đubre, ta zver u ljudskom obličju isterala iz kuće i doterala ovdje da ih ubiju na štrandu i oni su sada mučenici i mi sa mnogo olakšanja sada možemo da pristupimo tome. Ja sam imao za vas spreman govor da vas uputim uvek ko su ti mučenici, da vam navedem ko su najstariji ti mučenici, ko su najmlađi. Među tim mučenicima ima beba koje su bile i romske nacionalnosti, i jevrejske nacionalnosti, i srpske nacionalnosti, mladića koji su bili Mađari, žena i muškaraca koji su bili i Nemci. I htio sam to da vam čitam, ali bilo bi predugačko, a hladno je, tako da to ću da skratim, to ćemo da objavimo na internetu, pa ćete moći da vidite sva ta imena i da vidite ko su ti mučenici. Mi smo se ovdje uvijek bavili žrtvama i ne pojedincima. Vi dobro znate da moje ime u ovom gradu nije mnogo popularno i vi dobro znate kad god se priča o raciji, tu se stane u 20. veku, spomene se određeni istoričar u 20. veku, čije ime neću da spominjem, a ime Aleksandar Veljić ne sve da se spomene. Ja tim pre sam vam zahvalan što svih ovih godina po svakakvom vremenu istrajavate i što se držite istorijskih istina i od te istine da odustanemo nećemo. A namjerno smo im stavili ovo, da smo mi živi spomenik, to je naša ovogodišnja parola, zato što, kao što znate, onaj skrnavi takozvani spomenik takozvanim žrtvama komunističkog terora, oni hoće da dižu na limanu. Mi dok smo živi, njihova to neće proći. I dok smo god živi, oni će uvek da znaju da mogu da računaju na to da i mi uvek kažemo istinu pravo u lice. I to... Tako je, i od usta do usta, i da ćemo to širiti u našem narodu, da ćemo to širiti među našim potomstvom, da ćemo to širiti među našim sugrađanima, gde god da živimo u ovoj zemlji, pa čak vam moram reći i u svetu. Ja sam sinoć dobio dva poziva, sinoć jedan iz Norveške, drugi iz Amerike, gde su me prijatelji pitali šta se to dešava, videli su moju objavu na Facebooku. Ja sam im objasnio da idem kao građanin, da uradimo daleko od medijske manipulacije i političkih manipulanata koji stalno izmišljaju, zataškavaju i stalno podmeću laži i neistine, da mi kao građani, uopšte ne vidite koji će nas biti broj, dolazimo da odamo dužnu počast tim žrtvama koje su ovdje bačene. Spomenuo sam naravno svu poštu smo odali i odaćemo i dalje i nastavit ćemo i dalje da im odajemo tu poštu, a oni, što je najlepše od svega, sada to kažemo, to činimo svetim mučenicima. Ako mi je jedna stvar sreću mi daje, osim mojih rođaka Lazarevića i Vladana Latića, sreća mi je to što je i naš ujedinitelj Srba i Slovena s obje strane Dunava, dr. Ignjat Pavlas, koga znate da sam ja vrlo aktualizovao i da su mnogi ljudi čuli za njega prvi put, zahvaljujući mojim aktivnostima. On i njegova supruga Olga, rođena Kozjak, koji su ovdje, držeći se za ruke, skočili u ovu ledenu reku da ih ne bi kuršumima ubili, da ih ne bi gurnuli. Njih dvoje su sada također mučenici. I radujem se što će pranećaka Olge
Pavla s rođene Kozijak, koja mi je poslala ovu divnu sliku, gospođa Milica Krstić iz Zagreba, to je iz njihovog porodičnog albuma. Radujem se što će biti srećna kada bude čula da je sada njena teta Olga, kako je ona zvala, i njen teča Ignjat Pavlas, da su sada sveti mučenici u ovoj naciji. Prema tome, mi smo postigli veliki cilj u tom smislu. Ostaje nam još, dragi prijatelji i rođaci, da eventualno nekada, ako se pokaže svest i savest onih koji su takozvani poslanici u takozvanoj Narodnoj skupštini, ostaje da se nadamo da će jednog dana doneti deklaraciju kojom će da osude genocidne akte Hortijeve Mađarske jednom i zauvek. Oni to naravno nisu uradili. Vi ste svesni da pre 2 meseca imali smo da se podigne bistar Miklošu Hortiju, još se lepo osvešta u mađarskom parlamentu i svi naši ešaloni našeg društva ćute. Ja ne mogu da ćutim i neću. Ja sam svim čelnicima naših poslaničkih grupa, odnosno to nisu naše poslaničke grupe, ja sam čelnicima poslaničkih grupa u onome što se zove Narodna skupština poslao lepo siže svih Hortijevih zločina ovde, potkrepio to sa izvorima i zatražio da Narodna skupština reaguje tako što će doneti konačno jednom i za svagda i da osudi deklaracijom genocidne akte Hortijeve Mađarske i državnih organa Hortijeve Mađarske protiv civilnog stanovništva Bačke. Naravno, pogađate da nisam dobio nikakav odgovor, nisam ga baš ni očekivao. Ali ostaje nam nada da će možda nekada jednog pod pritiskom građanskih aktivista da se i Narodna skupština uzme u pamet, jer ja vam moram reći da su oni 2013. godine nama svima iza leđa, vi to ne znate, doneli takvu deklaraciju kojom su osudili genocidne navodne akte protiv mađarskog stanovništva u bivšoj Jugoslaviji, u kojem su, nažalost, evo prvi put kažem u kameru da čujete, u kojem su deo našeg naroda, odnosno naše stanovništvo u Čurugu, Žablju i Mošorinu, proglasili za genocidne. Ja ću to sada u petak se održava jedna međunarodna konferencija u Beogradu na koju sam pozvan i vrlo mi je simpatično kako me organizatori oslovljavaju sa profesore, dođite, vi znate da ja ne patimo titula, moja jedina titula sam vaš rođak i prijatelj, to mi je najvažnija titula, moja jedina titula da ovde dolazim, da počivaju naši rođaci i prijatelji, sunarodnici i sugrađani i to je ono što je i pred Bogom mi je najveća radost što sam ušao u trag imenima 2000 žrtava, oko 2000 žrtava koje do prošlog veka nisu bile ni poznate kao žrtve racije, među kojima je i moj već pomenuti rođak Vladan Latić iz ulice Maksima Gorkog i dok sam dolazio do vas u Novom Sadu, jedna mi je cipela, odnosno jedna čizma relativno nova je već popustila. Ja sam pomislio pa šta, neka je. Njega su možda bosog isterali iz kuće i doterali na ovo ovde mesto da ga bace pod led, jer su oni to tako radili, znate, to su ti vrli civilizovani veliki nosioci kulture, koji su inače prvi Hitlerovi saraznici u Evropi, koji su nam tako narod u pidžamama, papučama isterivali napolje na ciču zimu i tako ga toterivali ovde. To su radili inače i noću. Imamo i svedočanstva da su to radili noću, da su se krvavi tragovi ovde po ovom snegu videli, razumete, i da se samo čuje iza nekog paravana, čuje se samo jauk. To je bilo noć 22. na 23. januar. I vrlo dobro znam i oni naravno ne mogu nikada da nam unište sve one činjenice koje smo mi prikupili, sve one činjenice koje mi znamo, a mi znamo odlično i šta su radili, koliko smo uspeli da saznamo i saznaćemo ko zna još kakve druge stvari. Ali u svakom slučaju, ostaje nam nada da će i naši civilni organi vlasti jednog dana da se uzmu u pamet, možda pod pritiskom, ali u međuvremenu, dok se oni ne uzmu u pamet, mi smo živi spomenik. I evo nas i ove godine, 81 godinu, mi stojimo kao živi spomenik. I stajat ćemo i dok je nas živih, dok je preživjela MMRA, dok je njenog sina Martina, dok je svih nas ovde, oni će morati da računaju na to da nikada im njihove laži i podmetačine proći neće. A to što oni rade konstantno je relativizacija, što reče Nikola u onom pozivu da dođete, ovo je relativizacija, konstantno oni stalno pokušaju da relativizuju svoje učešće i svoj učinak u tom genocidu. Oni su to nazvali racija. Kakva racija? To je bilo istrebljivanje svih mogućih porodica koje nisu podobne. Ne samo porodica, nego i pojedinaca, naravno, koji su bili drugog porekla, bili to Mađari, bili to Nemci, bili to Hrvati. Vi ne biste vjerojatno 46 Hrvata u 46, neka čuju ovi što viču, što uče decu da viču ubi Srbina. 46 Hrvata je pobijeno ovde u Novom Sadu, zajedno sa Srbima i Jevrejima. Neka čuje hrvatski narod. 8 Slovenaca je pobijeno. Neka čuju i Poljaci da ima 5 Poljaka. Neka čuju i Česi da ima ih. Znači sve je to bilo stanovništvo Novog Sada. Neka čuju.
Rome nisam uspio da identifikujem, znam da ih je bilo u Rakovačkoj ulici na Telepu, to znam i možda na Slanoj bari, ali jesam i Hrvate, jesam i Rusine, jesam i Slovake, bez ikakvog zazora. To vam pominjem, braći i sestre, to su danas sve sveti mučenici priznati od Srpske pravoslavne crkve. I mi smo takav narod, mi nećemo nikoga da ubijemo, da istrebljujemo, mi ćemo da poštujemo svačije žrtve, a naravno da smo dužni da poštujemo svoje. Ne bih dalje da dužim, kao što sam rekao, objavit ćemo spisak najmlađih žrtava u svim šajkaškim mestima i najstarijih žrtava, da vidite ko su ti sveti mučenici, da znate koga od ove godine pa nadalje, dakle, kome odajemo poštu svake godine i da vidite ta imena i te dece i tih starijih ljudi, jer onda kad imate predstavu ko su oni, onda znate zašto nešto radite. Time, to ćete naći sve na internetu, pošto je hladno. Naravno, si se smrzo, znam. Ako možemo, Aca Gabona bi sada da pristupi i da nam pročita svoju poemu. I MMR sam pitao da nam nešto kaže, ona kaže da nešto nije raspoložena da nam priča, verovatno je vrlo potresena. Ledena tišina. Drhtej i tišine. Zaleđene reke, zatečene i neme. Pod svodom okovana drži davne trošne snove. Opomenu tiha glasa davno usnulo nosi vreme. Vatrom zemlje zimske svaka žrtva glasno sebi zove. Grob do groba, nad mutnim pokrovom smrti i života, gde mrtvi belinom snega ogrnuti pod rekom leže. Ustuhnuli zbog hladnoće neviđenih strahota, svaki mrtvi talasom reke kao rukom ka živima seže. Dani pod ovom vodom u starini svoju mirno stoje. Majke prigreljeno decu svoju ljube, pred san u spavanku poje. Ispod sante ovog tankog, hladnog, krhkog leda, sa toplom nadom, mladić ushićeno i ljubav svoju gleda. Zimskim sumrakom vreme je ovde u koraku naglo stalo, kada je sa gradom živim na dno u stresak palo. Sada ovde, ispod ove vode, grad i dalje živi svoj život lagan, u zagrljaju večnom drži ga drhta val i hladan. Pod ovim nemim talasima koji sada ćute, pod labudovima što ni plesom svojim usnuli svod ne mute. Na zemlji gde grob ne može svoje mrtve da proguta, barem na čas utihnite otuđene buke zaborava. Ne vidite li da u ovoj vodi, gde sećanje još uvek luta, grad predaka nespokojno ledenom tišinom spava? Pokraj ove vode hodajte sada dostojanstveno, što je moguće tiše, jer sa dna duša svaka još uvek strepnjom uzdiše. Kraj obale tišine, gde je pomen rođen svečan, potonula lica više ne tonu, ne otuđuju se i ne gube. Sjećanje nam sveže kada je saveznik i prijatelj večan otkrio zlu narav svoju i krvave zube. Zato pričaj, Dunave, da celim tokom spokojno tečeš i da se tek odavde u zemlji kroz suze slivaš. Nosi sa sobom priču i neisplakane suze onih čije živote okrutni tuđin tako bezdušno uze. Drži spomen onima čije snove od tada snivaš. Opominji večno one hladnog i mračnog pogleda, dok talasanjem nosiš mir u zagrljaju nade. Ispod reke, u kavezu teške sante leda, da tamo samo čovečnost jedne nacije, ledom okovana, u tamnici čovečanstva ostade. Tvoji talasi hladni, neka zaustave ratove i divlje horde. Glasovi slobode sa dna rastopit će namere rđave i gorde. Stojeći mirno pored tebe, sva pokolenja i sve generacije, neka znaju da ovde usnule leže žrtve krvave racije.